Nag-inspeksyon ang Korea International Cooperation Agency kon Koica nga ng Gobyerno-Probinsyal han Eastern Samar hagin bag-o nga Felipe Abrigo Memorial Hospital kon FAMH habung tuhan giwan base masiguro ang kaandaman ngan kabugusan nga kahimtanghan hospital. Kaupod han inspeksyon ang probinsyal nga gobyerno hailarumhan liderato ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ginsusi ang mga kwarto han ospital nga iba pa nga pasilidad upod ang mga pangandaman para pag-abot ngan pagbutang han medical equipment. Pinangunahan ang inspeksyon ni Dr. Clarinda Sorpia Herodias, Chief of Hospital, nga naghatag hin update ngan importante nga impormasyon mahitungod han presente nga kahimtang ngan operational readiness han ospital. Gintagad liwat ang target nga schedule han procurement ngan installation han mga higamit medikal ang ginlalauman nga pag-abri han operasyon na Hunyo 2026 ngan kabug-usan nga project timeline para han tuig 2026. Nagpasarig ang Gobyerno-Probinsyal Koica hinbugos nga suporta base masiguro ang malinaw ngan malampuson nga operasyon han ospital ha target nga panahon nga nagpahayag hin kumpiyansa nga matutuman ang schedule. Lakip han mga tinambong han inspeksyon ang mga opisyal han Provincial Health Office, Budget o General Services Offices ngan mga tinaglawas tikang Koica ngan Hyundai Asan. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.